شها داود یا 65 سالی رونشتوانا حسکیه به هرس گازنان جکریزا آوه دیکه دپرسه گو باجارک وک حسکی گو هیزن امریکی روس و هیزن رژیم و کردان لی بجینه و آلوزیا آوه اف 5 سالن بردوامه وبخدي بهدلي حوشي عربي مال وبجمرو لازمه وبخدي زحمته وكاخو تشكي ناقني تشتكيش كثير ناقن نا والله نكرمك ها قالك جمر بكرانا آبا مبانيا هما آب جمر بانيانا آبانيا بس يمب ارتشا ترکیه ده 2019 ده هریما سرکانیه و نافچه آوی کنترول کرد دناف ده ستاسیون علوک گو آف ده پاریزگاه حسکی جوی دمی ده ترکیه آف سر ملیونک و 300,000 کس جرونشتوان پارێزگەها حەسەکێ بڕیە. پێدیڤیا ڕۆژانەیە باژارێ حەسەکێ ji avê bêtirî 9,000 metroyên Kubayî ye. Saziyên civaka sivîl û rêveberiya Xweser bi çareyên awirte û demkî 20 sedî ji vê pêdiviyê birêka tangeran dabîn dikin. Li gorî pisporan, ava ve xwarinê û paqij li derdora Hesekê bi qasî 6 kîlometr tune. Tekane çara mayîn de got ji navçeyên Bakurî Hesekê av were kişandin. حلول السياسي يعني حتى قرار السياسي نيستندن منطقي أم كانت حلول لابين وكم دبينن يعني حلول مؤقتة داني قبل منظمات بس نما مشاريع كامل يعني أو مشاريع أنا مثلا حلول مؤقتة يعني ترى مثلا مهكي بك دمها بك بسكنه. Rêveberiya Xweser di 5 salan de sê projeyên kişandina avê ji bo Hesekê ragihandin. Du proje ji wan bêyî naskirina sedeman hatin rawestandin ango têkşû. Proja dawî ya kişandina ava başûrê Amûdê ji bo Hesekê di sisiyê tabaxa 2023 de bi fermî hat ragihandin. Rêveberiya Xweser di daxuyaniya xwe de wê demê got wê 18 milyon dolar ji bütçeya desteya şaredariyan ji bo vê projê tirxandiye. Piştî kolandina di bîran ji 20 bîrên pîlankirî. Devê bîran hat girtin û proje hatiye rawestandin. Dengê Amerîka piştî çend caran têkilî li gel desteya rêveberiya xwecehî ya herêma Cezîrê kir, di dawî de serokê desteyê Silêman Ereb birêka mesajeke deng red kir got proje têkçû be. وكي ديتر زحمتي سركة زحمتي دراسة بون يعني دراسة دا تافر تشيبو اف بروجيكي قال لك موازنة الموازنة دا جي مشكلة هنا يعني كامل الموازنة النهاتية وقت عندن يعني لازم هي موازنة 24 دا وكي ديتر كو موازنة سردا تمام بي لگوری gelek jêderan piştî êrişên Tirkiyeyên ser bi nesaziya herêmê xezîneya rêveberiya Xweser lawaz dibe û bütçeya wê daketiya asta herî kêm ji dema damizrandina wê di 2014 de. Şaha Dawîd dibêje got bi avê şerê wan tê kirin got bajar vala bibe. شري سريكانية دي آب مدديتي أبدا آب ناتي أما آبا صاري جابس كون قش قماري قش قليري نباش باق نباق جدارو كيما بينا خوش كبين أما آبا تاع سري خوشون أما آبا تاع كاري خو قشي دكين أريف خودي. Kurdê Sûriyê di roja navneteweyî ya avê de bang li cîhanê dikin got fişarê li Tirkiyê bikin da ku avê weke amûrekî şer li dijî wan bi kar neyne. Zana Umer dengê Amerîka Hesekê.